Okwetwombwitwa kw'abahinja bahabwirwe kurugwa omumisharara nikukomoka aha kuragira kwa President Museveni omu kwezi kwa Mukaaga omwaka gwa 2022 aho President Museveni yaragiire ngu boona bari omu bisharara barugyemu okubaasa okubirinda. Abahinja abarengire 3,200 nibo barikubaasa kubingwa omu bisharara ahabw'okuragiirwa oku. Aba nibagira ngu orukiiko rwakoze rwahabire omwenda by'okwezi kwa Munana omuri Kabale kushoborora enshonga ezi narwo turra ya mbere munonga. Kigezi eyine ekintu kiretwa ngo ni backbone ninga sho rukizi rwayo no kuhinga konka abanyakigezi abantu barayikari kinana barabaho habwo kuhinga byo kurya kusha ibi batakaguza aza kiraretwa kushurugirira hamishozi n'enyanja n'empanga ebiriho aze byo harimo n'urufunjo ngene wabihamu bo baraza kuzankahe. Mbabazi nagira ngo abantu igana bashatu kurugombya bya Kigezi hamwe na district ya Ngora nibo bamanyisibwe ko bahireye byapa byabo kukitwa konka tabarikumanya umuringo gw'abantu aba batorinwemu. Eragira ngo abantu igana bashatu nibo baryatunga compensation tinda makunda basa kukigamba mu rukiga aba bantu igana bashatu ngo azabo batari bakigezi bonka ngo bariga bakigezi hamwe na Ngora ngo abo nibo bahireye byapa bekundira. So kibuzo kiragira nguni aba muragira ngo bakaye byapa bekundire mukakozesa muringo kikubibihaho. Ogu nagira ngo hariho na sente zashohozibwe kutendeka abantu kuba kubasa kubaho batari mu bisharara bitu tubakarebaga muntu we n'uruko batendeka muri Kigezi naho kahuriraga barabegesa tinkahuriraga bebembeze babadini babesere ngo babegese tinkahuriraga. So ezi sente nyinda mukwiteka kwanje ninga no mukumanya kwanje zikaribwa. Ubwo hata abantu bashaba ngo buri kintu cyone kiriyo n'igikorwa cyemerezwe aho kubecanga cya Kigezi kine bizubu byinji. Urashanga umwanya gura turama abantu 300 kwika abantu 800 muri Kigezi konka mu myanya ndisho etari ya Kigezi muri ahandi n'ahandi. Urashanga ngo umwanya nk'ubwo gw'abakigezi baratura amashagana 3 kwikari 800 abandi baratura mu igana kwikari 200. Mwe nabo bantu binji munonga bine kureba twaturenda tubereka ngo bine otakabihiremu barenda kuzahe baraza kutwazibwa bateya. Those who live peacefully, no prostitution, there is amnesty. Those who resist, they will be removed forcefully. And we've been discussing how this directive of the president can be implemented. But yes, people be advised to live, but also how do we support them? Ebisharara bya Uganda bicendire n'ebice 25 hariga no myaka 20 hwire okwihara square kilometers 3 omwaka gwa 2020 okusya square kilometers 225 obwahati ekyo nicoreka ngo kutahirira ebisharara kwa kuguma kuti Uganda basa kuvetine ekisharara kyono omwaka gwa 2024 amakuru aga ngasha kwa Job namanya.